Present perfect continuous. Present perfect continuous. Uzak бүткөн чактар. Бүгүн ушуга мисалдарды иштейбиз. Мисал үчүн мынакей могу биринчи бул жерде турган мисалдарды карап көрсөк, бул сүрөттү карайлык. Жаан жаап өткөн экен. Yesterday morning. Yesterday morning, I got up and looked out of the window. The sun was shining, but the ground was very wet. It had been raining. Демек, могу жерде мындай деп атат да, кечээ эртең менен мен туруп терезени карадым. Күн жаркырап тийип туруптур. Бирок жер суу экен. Жаан жааган экен да. Жаан жаап өткөн экен ушул убакка чейин. Жаан жаап бүткөн экен. Жаап жаткан экен десек, мына ушул had been raining. It was not raining when I looked out the window. It was not raining when I looked out of the window. Терезени караганда жаан жаабай эле турган. The sun was shining, күн жаркырап тийип турган. But it had been raining before. Буга чейин жаан жааптыр. Жаан жааптыр. It had been ing is the past perfect continuous. Демек биз past perfect continuous'ту ушу had been жана ing окончание менен түзүп алат экенбиз да. Бул мынакей бул жерде көрүнүп турат. I, we, you, they had been doing. Жасап жатышкан болчу. Ошол бир учурдан кийинки бир өткөн чактагы учурга чейин бир кыймыл аракет созулуп келсе, ошол учурда колдонобуз да. He had been working. He had been working or playing. She had been playing. Дагы бир нече мисалдарды карай турган болсок, мынакей. When the boys came into the house, their clothes were dirty. Their hair was untidy, and one of them had a black eye. They had been fighting. Балдар үйгө келишкенде, алардын кийимдери кир, алардын чачтары уйпаланган, жана алардын бирөөсүнүн көзү карарып калыптыр. Алар мушташкан экен. Алар мушташыптыр да, ушуга чейин мушташып келишиптир. It was very tight. I was very tired when I got home. I had been working hard all day. I was very tired when I got home. Мен үйгө жеткенде абдан чарчап тургам. I had been working hard all day. Мен бир күн кечке тынбай иштедим, катуу иштедим. When I went to Madrid a few years ago, I stayed with a friend of mine. She had been living there only a short time, but knew the city very well. When I went to Madrid a few years ago, I stayed with a friend of mine. Мына көңүлүңөр бөлсөңөр да, качан мен Мадридке бир нече жыл мурун барганымда, мен ал жерде өзүмдүн бир досум менен жашап калдым да, токтодум ошол досумдун үйүнө. She had been living there only a short time, but knew the city very well. Ал жерде кыска убакыт жашаса да, шаарды жакшы билет экен. Ошол кыска убакыт жашаган экен да, ошол учурга чейин. Демек, бул досуна барганга чейин ал кыска убакыт жашагандыгын билгизип жатат да. Эми кийинки бул жактагы сүйлөмдү карайлык. Our game of tense was interrupted. We had been playing for about half an hour when it started to rain very heavily. Our game of tense was interrupted. Our game of tense was interrupted. We had been playing. We had been playing. Okay. Бул жерде
past perfect continuous ушундай түзүлүп атат да. We had been playing for about half an hour when it started to rain very heavily. Жааганга чейин биз 1,5 саат ойноп калганбыз. Жарым саат ойноп калганбыз. Андан кийин дагы мынакей бул жерде салыштырууну кичине карап коелу дедик. Бул present perfect continuous менен past perfect continuous. Present perfect continuous менен past perfect continuous. Негизи булар узак бүткөн чактар болуп атат. Биз кыргыз тилге кандай кылып которорубузду ошону эсибизге тутуп алсак, себеби ушул чактан биз көп жаңылышабыз да. Бул жерде карагыла. Учурдагы бүткөн дагы эле узак учур чакта да. I hope the bus comes soon. I have been waiting for 20 minutes. I hope. Мен автобус жакында келет го деп үмүттөнөм. I have been waiting. Мен 20 мүнөттөн бери күтүп турам. 20 мүнөттөн бери күтүп турам. I have been waiting. Эми биякты карайлы. At last the bus came. I had been waiting for 20 minutes. Демек, акыры автобус келди. Акыры автобус келди да. Мен аны 20 мүнөттөй күткөм да. Көрдүңөр, ошол бул автобус келгенге чейинки созулган убакыт ушул past perfect continuous болуп атат. Past perfect continuous болуп атат мынакей. Ушуну байкашыбыз керек да. Демек, автобус келди, бул өткөн чакта. Бунда болсо мен 20 мүнөттөн бери күтүп турам деп айтабыз да. Бул жерде биз мен 20 мүнөттөн бери күтүп турам. Мен 20 мүнөттөн бери күтүп турам. Бунда болсо автобус келгенчекти 20 мүнөт күттүм деген сөз. Кийинки сүйлөмдү карайлы. Мына могу сүрөт менен карасак, he fell asleep because he had been working all night. He fell asleep because he had been working all night. Ал уктап калыптыр да, уктап калыптыр, себеби ал түнү бою иштеди. Түнү бою иштеди. He had been working. He had been working. Мынакей. Ушул had been анан этишке ing мүчөсүн улап биз past perfect continuous алып атабыз. Кийинки да бир өзгөчөлүктү карайлык. They had been teaching him how to play football. We were good. Так, бул жерде they had been teaching him how to play football. Алар had been teaching. Алар аны үйрөтүп келишкен да, кантип футбол ойнош керек экенин. Мурун эле үйрөтүп келишкен. We were good friends. We had known each other for years. Мына могу жерде биз кандай бул know дегенди кантип колдонобуз? Know деген кантип колдонулат? Knowing деп эч убакта албайбыз. Көрдүңөрбү? Мына we were good friends, биз жакшы достор болчубуз. We had known each other for years. Демек, биз бири-бирибизди абдан жакшы билчүбүз. We had known. Эч убакта мынтип айтпайт экенбиз, had been knowing деп айтпайбыз. Бул ката болуп калат. Had been knowing. Кийинки сүйлөмдү карасак, мында машина айдап келатат. He had been driving for hours before he arrived. He had been driving. Жерде had been driving for hours. 1 сааттан бери 1 саат бою айдап келди да, ал жеткенчекти. Before he arrived. Ал жеткичекти 1 саат бою тынбай айдап келди. Анан кийинки да бир этиштерди, ушул этиштер менен present past perfect continuous узак бүткөн чактар көп колдонулат экен. Мынакей play, learn, read, do, wait, live, rain, work, sleep. Мына ушулар менен көп колдонулат экен. Мисалы үчүн мына могуреки жерде биз карасак машинаны жанында сүйлөм. We had. What had he been doing? What had he been doing?
He had been playing football. Ал эмне кылып жатты? Ал эмне кылып жатты? Көрдүңөрбү суроонун бергенде. What had he been doing? What had he been doing? He had been playing football. Ал футбол ойноп жаткан. Демек, бүгүнкү сабакта биз past perfect continuous узак бүткөн чакка мисалдарды иштедик.